non soi man tatama ikatan non soi man tatama Kaya senang sabat om lagi senang tutung kumadati din sanan konsi kau kumad pantaman kinorahingan kumadati gisombot nakasuang to kakaguti tadaw sabat tet sadopon waino om pansuang to kanad isuang ket kebaktian salimbahan leboro sa dusun datong diti atau kapakatilang busam kanao misisa to kad isuang samayang kinorahingan isuang kerajaan surga konsi kau mantadot pantamangan nu om nagi titahak nu seninarod kuposin dahay isuanggot onom tadaw nakatalib gisom nakasuang kagwetit tadaw sabat tamimpun di sedapon dabay no konsi kau nagi mantado kasiwatan iti kanu yahay kapag isiso maya dot panambarasan di karait dot tulun-tulun di nakatalib i manahak dot pangitanan ang panudukan di miladahay pemuhandaman om nagi tanudon miyatok di karohyan. Tinasambayang dahi isong Tuhan Yesus. Amin. Senang tatuang mo senang hari Sabat kumadati din sanan. Puji Tuhan tu gisam padendem alumi sa piramutan dati alumi sa talun it pengkuray tulan ni ditidi hay mingka papatay ri ko tanak ko gitulan ni ri nga agayo ito kita ko yadit molohing dit tulan tuda dirasamon kapiatit kemundet ay random iti ke miyampai kasari takopod sa ninaro ti panambarasan to doon do nga kampai to kopolot binabang singa isok no pohot ay karahian ko dila lemon sinding nga agumu ibo nga isok no pemantadit karahian ko nga inapahi palombusan dila nga iri no pahi daw kaunianam iri no kaila kakasup kawi kamayan ko no pati nga iti no pagyamon sinding iti hom miloh ta man pombangan no ilot iti tunih dati gisambot intahan da tulun nga ay kita ko nga kani ko insan salumi nila monondig kadit tulun do ko kita dia tu milo to kagyad pondaron milo pombanganon pasusuayan iti kauninion dati monsinding jadi isa no po mantadit karahian ko dilolo nga palombusan no po sinding maya edit kaboboyuhon dat ay kaunion daw sendiri dia ratian matin elda enruhilat lagi jadi saninaro ditit bulan 2 apa na kaimpun nga miyampay to kalat binabang rohya ano ko edad sa kirad haro kaguhit tinimungan dat suway teko iyo kayod imin daw iharot manta ko na dala dusun mo tu ino pa amu pohom kadang nonong giris suman dati init
i Malayu nga iho nga orohian ako ila sinding kumanta ko po nga dusun na daw ya. Nga ako riyan to kay sinding ka dusun tapot ko piyo. Jadi haran po hom. Wah, manto ko. Pakiriman na po daw kayo dohom. Kau ni hibon ay sayrad ori kata ko po niyan. Okay, tatuang na po ba no? Hom iso kagungaran di tulun-tulun na miyagal dati. Dot embulayan dati. Duo na po da mapat temati tadaw di bay no? Titulan ko duo. Numan pempohoot ayat dati iswang kejadian apat na padam siam ayat kedua na padam turu. Di kapal lo kitab. Apal lagi nda kitabom LPMI biya nga ay apal gi. Iswang kejadian apat na padam siam. Okay. Ayat kedua na padam turu. Iti na po nga pinalambus di Yakub o kapagalan di siyo, boros di siyo montokot kalimpupuson kumadi tanganak daw, o montok na po di Binyamin, nga naritan di siyo dat isi Binyamin na po tinga miyagalot paragasu. Dit memorokop sarigala paragasuh kangkuy helet kumunda sarigala antakan da timpu do kaswabon isian na po nga mangakan dit nanu daw sayra na po da sa dapon nga mamiduo idit ni daw ahawo kuy kumbal no ko kita dhara ko mo yon dot serigala do hiti dati kaubasan no pud oretan haro serigala hum hilo no it haro ais ka tugya ino pay katampuras no di tanganak pud osaro ko nga ino gi kamoyen do toni it miyagal bod dit bossing iri nga ang agagayo lebih kurang itingaw o kagagayo nga ila no po kamundo paragasuhom ako'y kumbal ako kita panong hitid dati nga suway kaylo ino po'y right to podo si dilay dom ini kamundo Tony tok kada kamad talangan ko mo ti Tony ko hiri nandad maman po dit kamamalahingan te kait nakapapagulod pananampuro si talangan dat Tony harati sangulundot ay minumanggo Tony ka mandahit ino pa manaritan iya didinga dalan dot apogot tumod gyad mi tanud damindahu iti tanganak bo nga ato kay gya oratian no kuro iti no patanganak nga si tanud nga iti no pamulahi nga kada ka tumoy kano pagya tanud nga haragyan da tamangan ambanan no suway kago ti tanganak kot muhatuhat no po say ramuli siuli say ramuli yung hatuhat akon po ti tanganak ko dondo ika paragasu sarigala haro mo ti Tony miyagaliti sangulun dat mi pinapakarulo Tony talangay no mo ti Tony nga gumumu di ka tok kidangol iti tulun kada ko makatumbaya ay ini panampura si di tanganak kumitano damindaw
Ongoy na di siya sunsudit isa a watang. Nakuro to may sunsuy watang. Sakira na pod idana nga pasarili igay tani damila mumang. Nga may na podi sunsuy watang nga miyang putul po. Jadi ina podi tamangan di siya nga miyang putul po dit watang. No kadik kamoyan det tinalangan det ay pipayus-payus to di si tani nga mumugumu-gumu. Malak-dala. Giso midid ina pa'y napayus nga. Batimbun na di. Batimbun na di ham. Mirantay na di diwatang. Kaman na po ham. Milo na di tani sumalakoy. Pasarili hingga na po wayaan nga milad sumalakoy. Jadi tok iri numutipod do sidit penampura sidit tangan. Iho nga ini iwo atampura siyan di laid. Gisem mangko dendo nga iso no ko ginawa ka sa hari talangan. Talangan do tani ka. Nam aritan no pula talangan nam agumu bo. Talangan do tombolog kano. Talangan do kalibambang. Kumo pati talangan ti megal ko tombolog nga tampaan nuhom sumindo kom hirihib pitampa-tampa ay ano giso mindad kano di ko puri manom hinggo kinorikotan no purimon ka nga napalid no. Iya di bagay kamunda talangan di mo. Jadi aku kailod panang do kayo hinatamparuli ko hinakutamarudu harakan to sorry galad do. Suai pun deh sari gala jadian lah. Haroi matu ko peri ko paing kuro. Ingay panampura sihiri bo. Nailan dati dat ibinjamin na po nga tanakot Rahel. Duo nagi tanak di Rahel di Yusuf nagi Benyamin. Ralandat nawayaan nataguangan karait tat koposian di Benjamin nga sayra na pa isiyad nasusu inapohit na daw nga minidupagun. Iri na di kakuaan dat Yakub na po nga alisih di Benyamin. Tu inapohit ay kinasusuon kinarikatan di siya nga minangompok kaposyon di tina daw. Paingkuro to kod hiti pagilitan to ko. Oh, haro. ay di po da si komandat siut dalan eh. Makipipyo kuida ko kita ulo mo da si ko kita nga ani madi elan itini ko andat pakita nanto atalaw matugya. Ipagilitan dati aduya di haro hikanto hit ay ino po'y kinaindalanon do koposyon nga miagal di Benyamin. Kasusuh ko nga kuno no ko kita tinano. Tu antakan do nasusuko nga minidupagun siya. Gorit kay tanakot yodi. Tok gorit magti koposyon di tanak ti di. Kada borosad iragang. Ipi agayo ni tanak nga mantadat ko tangkiada no mulahi nga gori tikot kokitanan. Dawlo na gidid iragang pod pakarati. Haro podahot keperluan kepisyod sumusu. Isay no di momogompi okon pondod ina pay kusay nga ay di ubas kopi aparagat dot mangigit-igit tanganak hiri nandod
haro no di kopio keperluan da ipagilitan ni magyang pinay tumaguang edit ay tanak deman gumpyo. Jadi ina po hit o kitoh dati dilolo nga agayo hitit pengorbanan iti sangulo na tina nga agayo ko pi di ka kita nandat iti kamoyan dat ay gogompi iti sangulo na tina sayrad iya no pa nga no susuko nga isi no po minidupagun. Miniolon, miyagalidit miniolon no kapiyad iswang no kaposyon. Kahino kaya pamanaw siya. Okay? Jadi iri na dit ay uwakon do kakuaan dat ibinyamin na po nga kalisihan to mo di Jacob. Okon po di dat sayra na po Yusuf nakadagang sangulun po di Benyamin iri na di kaguhot kaunsub kausa kasunsub bi Yakubot kalisih to mo di Benyamin. Sayra na po bahom kamo tidi dituah ni dim tuk igitan na kamada ko'y tadi dako kumulakan itahurid. Pinungaranan dat Benyamin dat ay kada ko no pumusoro kaguli kagud ano dako igitan ka. Nga tok no kadi Jacob matay ako no matay ako nati kamatus siya. Okay? Karait na pala kamo na matay na tikam kanimati ko bulun-bulun na sumakit na karait ako matay. Olisih no auruan kad olisih nga karait ti matay. Ano po di hinahibin yamin na matay na ti kamatuhom kumon na po nga ay ino po ilisih hidihom okon ko dahil na pa'y kapurimanan da matay dim okon ko mantad na orwalan ko o sindualan dat iti tinandati nga iti kapurimanan iti ginawa. Okon po dat imololohi hisay da ko itasarod ay apanganakan nun dat orwalan dat tinan orwala tang karius tay ko likud tawak matay na diti. Matay na diti. Ay dati sorong matay itimpo doon do nga. Ando ilando oing gorit kapit it miagal ka sumakit. Masaro ko di sarita dit itabangan dati sa anakal gadihit tipagon kasyo. Matay na diti kani kagadit. Imalahingam labongon nando matay. Labongon nakatundad apatay. Iya dadit anakali nga kira-kira ka ni madingon no suhuto kopi agi namuta poti gyabo. Dat ay midu pagando pagunam labongon. Mantad ko kalisihan di ako Benyamin irin na di dat miagal dit panakapinuhobo nyawa panakapinuhobo di disyo. Ino po hit ay pamuroitan di Yakub kuma di Benyamin isuanggat kejadian bu kinawan sayan 4 siam ayat kadua turu nga miagalid dit paragasud manampo no kurmalo kakikitanan no podi nga iya di orongit ko paingkukure sila ganas orongit loguhod batuy sila ko paingkuro
nga kaubasan matigiatit iti iddo dahurid iadit kamanjaman tanak tahuri mo. Haron naget tanak ko kapaguluit ang tabang daw taka daw imanguhop om susuhuan di malahinggat momonsay nunununu haburuon inapande tanak ko tahuri hom tok abuntuk sayrad harahi pakianuan teko harapia hawon nga inapay tanak ko tahuri hom no kadi malahing mahay na po takon no polosok no po ka agayo ko no giyayando agayo ko no giyayando ka kaubasan mo tid iya digi tanak pa silo mahay no po polosok agayo ko no iya ka Sayra na padid oray tandat serigala yang menerkam ka nga iyo didit ay iyo di ororongit di silo ko brongson wali ko milo di kamu na namanja tu di silo tilo ko paingkuro paingkuro tanak tahuri nondaran isay da ko tanak tahuri nondaran kamu nga tumanod na pamati dat ay sinuratan da karaitot tinaruh di Benyamin pinapakito dat inapay katurunan di siyo tinaruh di siyo iswanggot ay kinawayaon dit kopasyon dit tanganak kasi numusuhot katurunan di siyo nga naretanda tokom orangit orangit cukup ganas ka iti nagitinaro di Benyamin nga nakanuh dat pinapaintalang pinapaingkakat dat katurunan dawayoon nagi mansasangod wakon na panaretan da isuanggat panambarasan dati nga miagal di Raja Saul haroy aguti komundat baana Rekhab yelo na polo nga pinaretan da igam pamatay isuanggat Buk Samuel kedua 4 ayat kedua harap pakagu piro-piro miagal ko Itay sangulo na soldier di Daud isuanggat kit 2 Samuel 2 at 2 siyam inapadihit sinuratan da anaro da karait paingkuro nangku kororongit teko kakitanan dati mansasangod diti katurunan di Benyamin nga mila datid man ukabayad isuang dat hakim-hakim 20 hakim-hakim 20 pod man pod ako impunay mangintang paingkukurohat ay korongit suku Benyamin itinapot ay tulun-tulun do Israel iti nga naray tandet ay kinaimpunan ditit hopadam duhat katurunan di Yakob iso na pamantadlo nga Benyamin alaid mo tilolod hilod Masir irhot impiro ko pomuakiay saliwan lagi mantada Masir sayra na padidot ay nakaidu na di mantada hilo nga ilo na di minakianu raja iso na pa raja nga mantad keturunan Benyamin Raja Saul kadhitid naretan dati sinuratan panambarasan toko nga ino pa kabungahan mentok dat suku Benyamin iti nga iyolo nakadawhit pinapaindalan teko pinapaintalang iti sangod magyong Pinay pagyong Pinayan
isuanggot Hakim-Hakim 20 impi rati tinimungan da Israel noi songodo suku Benyamin. Gisa mo sayra na po kumain talunga ay numandi kinarahingan patahako iti suku Benyamin dan nala dat sinumapi ti Israel. Jadi right na po ka iti magyampin iti suku-suku tinaru nga painsanda di ka kitanan datid magisasap magisasangod. Paingkura ti tango dusun. Ako ilang paingkura ta kakapiyaya ti magisasangod ako ti di laid ko paingkura nga haro nit i ororong ako magisasangod iti tango dusun. Tu ogumu igyatit ogumu ta kaigyan magisuway-suway ti ba. Dusun kana po ogumu nga ino pa ipi right. Haro no hit dusun tabilong isay dusun tabilong isay dusun tabilong kahiti haro na dusun dot ay nugay hilad tampiyos idi ralan tampiyos nunuk ragang nga ako'y kailang isay ko piya magisasangod di laid nga iti piyat nga dusun nga tokkom noroy tanid o gumui at panakisangod. Jadi ato kay insalawon dat ilap ya katurunan Israel nga iso na pamantad dilat pinapaintalang at parang saudara nga suku Benyamin. Kaubasan no pati kamon da parang nga manunod haro kayong kokoton. Isuanggot ay pagindalanan iti tulun-tulun Israel nga inapadihit numandi Benyamin uhupay nesyo pengkukurmatulo lumpat katak lumpat katak yun lumpat katak yun di Benyamin nila nga minay di sampuru di Yahuda. Sayrad antakan no padi nga itinupot kerajaan Salomo nga no piduo. Okay to na dati da itinupot kabawayuhon da tulun dat painsandad nga haroy ti kamon dat katamahawon. Manudad o silih kasarid ikaw paguluhom isyone bontugon. Tok sayra no pod oray tanat niya galilo nga sorohon ta kuno payrogon. Nakura tu mumbalisyo dot sumansala iso no pot o kita dati nga manuisyo daharohot koing kokoton isyo no dahit reit-reiton ibon tugon manudo ikapagulu irin na dahit bobosat isyo no kopyo ka pintapot oralan dati mo. Miyagalo po nga unsubon dati o kani ko kamoyon dot haro tamo don tay ko mamaratu dasway kanuno nga manutokod iyalo no po nga kanu dahdat ay papaburu dat timpud sumano timpu di siya sumano pengkukura katutukan di siya iri dagya tamo dan dati dahilo. Nga sayran no pod it kapurimanan dati haro komondot katamahawon da sumilih dat it yahu no hi bontugon boros-boroson ang tutunan manuh kod ay iya no hit komoyon dat isyo ni bobos sa tasonong ko pa yung kukuro irinet kaboboyuhon dat kasansala tumbayan to kod ilo nagi kadaw ay kinukuhaan dat itipya pagisangadan dat magyang pinay nga haro
tong dusun. Weh, hingga di harai magi umang sapi dusun, begitu tumbuk. Om, tumbayaan toko dot gi samba i gereja nga haro. Nakurutu kaimbulay tit ay magi daw-daw i gereja. Kakuan na po nga haroy kadawlot ginawa da tamaha. Tamaha toko dot ay koin kokoton manuh dot iyaw tay ko manud iya at opilid ketua garaja. Manukod iya no pangait ketua sekira miagal ka ikampung nga manukod memang haro na kain kokoton rumi koton day YB nga dia na turo sa igulu serad mo ngucapi YB nga iya na pirait-rait ngaran. Nah, kamuyan no pohom. O kono ko isuanggat gereja nga isuang gid masyarakat nga haro hilot naritandet haron na ikaw boboyuhon datid paytadet haro kapurimanan da tamaha. Haro ngai na po bodi bo. Isay gadi mada. Yoho nga manu ho kuidad tok osilid yang berhormat. O intutunan roitan na pangaran isiyo. Katutun ko siyo tok isay da gadi madat yun manu ngai toko. Nga kadaan na inapay kapuri manandi nga momonsay dati sumimban gisambot inapandit kay paindalanon dati nga kapiyon tokot ralan na kinorohingan. Halip yung megalidi nga iso kadaw himila dati dot ay man tanudo muntok di Benyamin isyo nga mililo hisumimban. Halip piyah dot haro hikoboboyuhon dot pansansala nga inapoyit kapurimanan ng ginawa da sumimban nga patut da harod ipagilitan dati kadaw. Dusun Tindal, Dusun Liwan, Tagahas, Imaragang, nupa kago. Gumuti mati dusun iti. Wah. Gisambot ay suku Benyamin sendiri nga pinasuang ngagid isuang ga sanaraid hopo dam dua suku isuang ga kitab Wahyu turu ayat kalimo gisam da walo. Paikan lagi kadaw Yakub hara apatatina isa otapa haro hopo dam dua tanah kakusay noretan Yehuda minanggit ngarandat rarayaw Ruben inapayrati dangaran di Ruben na noretan hiti nga intangay na sangulo na tanah kakusay Gad tokom Razaki Asher Alumag Abarakatan Naftali ipinintatasanku Manasye Liwan Simeon isiyo himina kinangaw Lewi inakagasanaw misiso Isakar titungkap Zebulon Mangatango Yusuf Rinuhangan Benyamin Tanak Longondowanan. Edson Salumin nakolobi ulam nudi ratid ngaranui Elda
Kumbal kayo mangilom nunurati ngaran no. Libit. Tong kiaday no kakantod doho no pangaran no orang putih nga live it. No diri tadi. Palogoso no ko tong kiaday no. Oh alumi sedoho ngaran eh. Jadi ilo no padi ngaran-ngaran nilo nga ait no kasurat popohondom dati detimpu dodondo det kinarahingan no po nga monori mod o insana na tulun. Paingkuroh piha kolomokon dot koboboyuhon dati iswang dot ay karohanian. Miagal lagi kadaw let anak di Yakub. Milo hilo dot numan simbanay maya dot ay kuasa de kinarahingan. Montok no po dati datimpu dondo. Iso no pohot ralan dot milo gunoon no manimban dati nga sayra da iyati na popologos tokod ino po rusad da kinarahingan nga moros-boros kasari kumadati. Isuang dat ginawa dati. Kada tokon no pemusarod iyati nati dadaw nati no kaduso ka. Tapos tagi dadaw tapos tagi no kaduso nga ito katinga sakiro no pod ay otumbayaan to kinarahingan milay siyod man dati onway dat kasiwatan no manimban dati maya dat susunod dat rusad da kinarahingan otumbayan to kod iyati no pa nga milay kasari da sumimban. Haradihot pinagibaras-barasan di karaitot paguhatan di kaum balutan. Sayra no pod korikoton do korikatan da Yesus so kumain pengkukuron nandit adi asuku pitit painani nano dati ay sa mato ko ay sa tolingo ko ay sa kabang nga ino po panumbayaan to ko o insanan no po rin nga ay waguhan nga haramadi nga ino po nga dahiri nga may na dati pologoso kinarahingan dat manguhup dati maya darusod do olidang moros-boros kasari iswang dat ginaw dati mantok ko tanudo miontok dat karohyan da kinarahingan. Haron no pohot dati ti kalomokon miagal lagi lo noray tanilot ay tulun-tulun din nakatalib nga ilo kadaw nga milohid sumimban milohid ay popwendalan dat nuni apatut at iswang kaposyan sebagai pananud da kinarahingan kamu no pa nga iyati kadaw nga ay say barang mustahil sayra dat ginawa to kono po monopot ay sumimban popondar kaposyan dati kapiantok kot ralan da kinarahingan. Yaknak iyoho nga panganakom sayra kapuriman tokot to atif madikon to kitiralan kuti ka nga sayrad apurimanan dati mumbal to nagyad ay mumbangan pondaron kaguhot karalanon pondaron kagu kaposyon tu ino pay kumuan kudit di nga apanganakan tiga sumonod haran no po haran no po hi kaboboyuhon ko kontok kot o kita dako mano kuno dako sunuday ka iya di pe boros nudi nga haran no ko pe mo borosom apanganakan kadang-kadang kat mana di karuhang barasay aya ada di kangam kopi teti nga lumaso-laso lumati talingo dahulu naginda tulun do suwayo mo ipaboros diad tok
Mo ti di konto kinoralanun da tiyondo ka. Kon pundod lantak paku no po isiyad. Mamisun polopokon no po nga atok. Intano nga akoro mo ti isiyad. Jadi ino pa dadi hit ay keperluan dati da timpudon do nga may na dati anway kasiwatan na kinarahingan maya dat Roh Kudus mo boras kasarid iswang kakuposian dati ginawa dati sayrad apurimanan dati harohit apatut tapundaron pasimbanon mahanto kono agati boris sumono nga tumbayan tokod maya da panghupan na kinarahinganom ay say barang mustahil dat ino po hit kolomokon dati nga pasimbanan dati kapientok dandod dit korohian da kinarahingan. Mia galid dit pahitiyon to na ti panambarasan ti tatong bay no. Sikaw dat pinakinangahan dati insanan. Misisa to kapod iswang sambayan. Kinarahingan asundo isong kerjaan sorga kung sikaw mantadot. Iso pakaguhit tulun-tulun din nakatalib bonawayaan dahay iso ang panambarasan iti Benyamin. Pinapakitad isuang nakaposin di siya nga harasari katangkangahan. Haran nagi kadawhit bohiton. It mumbal at mamabak iti kaisisan pananud-pananud da kinarahingan. Nga isuang dat tindalanan nakapasin siya katilambus nakaguli nakatanduli isuang dat katumbayaan ang panandan kumadia. Paingka nagya hay kadaw nga har timpu-timpu dahay dat kapuriman dam ya galidi labi pon datit kahaharanam kasanangan pamagunan di milad moy pagampuang dahay isang makatangkid da mantad dat pagangatan no sayra kapuriman ni head mumbala minsadu sumimpang mantadi katumbayaan nga may hay uhupay gisabo sikap hay kaguli kago kapagalay hay dit santab no pod dit pagumbalan nagi pagangatan dit rogon kung sikaw Tuhan mantado sa kadungno tatong nabay no kung sikaw nagito tamangan head iswang kadopon gisamot tadaw da suwab kapag isiso ino kago head iswang sambayangan. Tinasambayang hay iswang rantan ni Jesus. Amen. Okay, kung sikaw dot ay kinapagyampayan dati tatong nabay no Sabat kaswaban da swab ihay no pod iti wilaya 13 nga santabit kaano karikot nga kapag yamong got sumambayang hilod gereja di Kayanan de Ilda Willis wah harapan no pod hari ikan putid irada saliparla Ilda bahin ako po ayso ako pagyampayan dati tatuong gasuab to magindalan pakagutim apailanam karikot apo ko dapit to jam ko siyam jadi sanang dat manto ko po di simbulayat tatuong gasuab lah ayso no po na konta bonom kapag yampay to kakagod 26 hari bulan 26 hari bulan. Sanang sabat, sanang tatuang, hinako po, lumisan na nipit tatuang bayan. Okay.